bu ıйттан сагаламыт уже наммы тиген растагынын сагалатыбыт. Ол сагаламыт аты бу соллар бутен расты хидебит, бу кырыбы коду геске площадкалары батын расты үрлене биде хидебит. Вопсая нами хигер бар соллар герейдердененнер 200 түрдүн агыс куб кар тагылынна десаттар оны терелтелер бөгөбөрдамыт агыс терелтеттен төт десаттан мерзлой бытовой хоттарын тахаттатып саатага. Оны бу көрөгө курдук детский площадкалар билен расты хидебит. О март айттан 2 месячник билдирилибите Ленский нехилеки хинен бөгө кары растаһын ол түмүгүнөн оттон билген бу үлелер бара тураллар. Нами хигер анда зарегистрированный 13 детский площадкалакпыт. Ол он 96 холлакпыт. Онтон основной холлары грейдердәмет обочинатан улаган кардарын тагылете токтабакка бара турар. Ол таханан 2 улаган детский спортивный площадкалакпыт. Степана Полотонова битегер, оны Цугуля Мосова улусага. Ол олорго эме субботник быгынан растаһын үле барар буланнан хаҗар. Осайнан атын бу кар улуннана эти бөхпө сахпыт таксан ихига, ол таксарын тухары атын телелтелери төлбелери гөтөрүлө хэмет эме субботникка таарамыт улусалар бутан расты үлене сөрбүдөн яқпыт.